bari guhiga gukora ibintu nka yanjye nuru modoka babuze ko ntago barubona ruriya ni rw'abarundi bari gushaka nivyo byasohoye gikurita ku nzu ya Mungu wanjye inzu irasenyuka. Ikigo cy'amashuri cyatewe hariya muri Kaziba aho FDNB yarashemo imbundi iremereye cyane, abanyeshuri benshi bakomeretse bikomeye. Mu mashusho M23 bamaze gushyira hanze ku mbuga zabo barerekana abanyeshuri benshi bakomeretse, abacitse amaguru, abasize ubuzima. Abanyeshuri ni benshi bakwimishwaro, abarimo byumvikane ko n'uburezi bwahungabanye cyane muri ya misozi miremire muri Kivu y'Epfo upright. Twabonye no muri groupement ya Ruvungi iherereye muri territoire ya Uvira naho haramukiye imirwano hagati na M23 n'aba basirikari ba leta ya Kongo. Kugeza aya masaha nibo uri gutera icyumvirizo, aya masaha bimeze bite? Muri amasaha satira umugoroba imirwano iracyakomeje dore ko ari urugamba rwaje kuba ruhindura isura, hazamo na antimisile cyangwa se ama Iron Dome, imodoka cyangwa se ibibunda bisa n'ibisasu mu kirere byakoreshejwe hano muri intambara yabaye hano Goma hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije barasaga mu Rwanda. Irambunda rero yagaragaye hariya muri Kamanyora isama ibisasu. Abaturage muri bice bya Bugarama hano muri Rusizi babonaga rwose ubwo bari bwinshi, bavuga ko iriya mbunda ari ubwa mbere bayibonyeho. Abenshi amasomo bafite ibigo byegereye hari abanyeshuri basohoka bareba, bari mu mirimo bareba ariko bakomeza imirimo kuko ku ruhande rw'u Rwanda umutekano wandadiwe uburi hejuru cyane, inkike z'u Rwanda ziba zirinzwe. Gusa uyu munsi none habaye urugamba rukomeye cyane n'ibyo bice bya Ruvungi warugarutseho, Ruberike, Kakota ku munsi w'ejo twayigarukagaho. Imbunda ni nyinshi cyane muri iriya misozi, ndetse akaba ari n'ibirometero bikeya kugira ngo ukandagire muri Uvira. Akariyo mpamvu intambara yahinduye isura, ibintu bimeze nabi cyane kugeza muri aya masaha. Andi makuru atugeraho muri ibi bice akaba avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahiye ko ishaka kwigarura umujyi wa Bukavu. Wabonye ko n'umujyi wa Bukavu umvikanyemo mu nkengero amasasu cyangwa se umvikanyemo imbunda, aho wazarendo rwose bagerageje nabo kurasa muri biriya bice. Jado Upright urugamba rwo kuri uyu wa kane uyu munsi wa gatatu iriya mirwano urabona ko ibintu ntabwo bimeze neza cyane muri biriya bice. Yes, ibihe byiza cyane kuri wowe ukurikiye Connect Media TV aho uri mu bice bigiye bitandukanye, nizera ko umeze neza cyane. Turi ku itariki ya 4 ukwezi n'ukwa 12 umwaka w'2025 aho muri ku migabane igiye itandukanye. Mbahaye ikaze kabisa kuri Connect Media TV, mbashimira urukundo mukomeje kutwereka, abakomeje kugenda mukora subscribe kabisa mutwereka ko muri tayari cyane kujya mubana natwe. Mbifurije kumererwa neza cyane kabisa. Karibu mu muryango mugari wa Connect Media TV ndetse n'Inuma TV, mujye mumenya amakuru ku gihe kandi amakuru nyayo yizewe. Turi ku munsi wa gatatu w'imirwano ikomeje guhuza abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za FARDC zishyize hamwe n'abazarendo ndetse na FDLR ndetse n'indi mitwe yose ihungabanya umutekano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero muri iki gitondo mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa 4 imirwano rwose yakomeje cyane. Ni imirwano ikomeye tugiye kurebera hamwe mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Katogotari ya muri Kamanyora ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Kaziba hariya muri Sud Kivu kabisa. Tugiye kubyinjiramo neza cyane, ndi kumwe na mugenzi wanjye rwa Masasu nk'ibisanzwe uba wanyarukiye kuri tele kugira ngo adukusanyirize aya makuru yose uko yakabaye, kugira ngo tubahe amakuru yizewe neza cyane.
kandi no mu masaha ari imbere turaza kuza kuba tubagezaho n'ibyavuye mu masezerano akomeje gusinywa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta masezerano yo kurandura burundu umutwe wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda. Nabonye abaperezida batandukanye barimo William Ruto, uyu nguyu akaba ari perezida wa Kenya, nawe yamaze kuba asesekara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarabibabwiye cyane ko na perezida w'u Burundi Ndayishimiye nawe yamaze kuba asesekarayo, ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe akaba yamaze kuba agerayo, na bwana Felix Tshisekedi. Bose bakaba bari ku meza amwe rwose baganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere nakire mugenzi wanjye Rwamasasu wiri ute? Naho neza cyane Jado Upright dukurikiye bari hirya no hino, twizere ko bari amahoro kuri uyu wa kane mu masaha satira umugoroba. Abadukurikiye bari hirya no hino abakunzi ba Connect Media TV, twizere ko bari amahoro kandi bameze neza. Bameze neza cyane rwose, bari kugenda banadukurikirana kuri update zose turi kugenda tubaha, bameze neza cyane, bari tayari. Nibyo koko wabigarutseho kuri uyu wa kane, imirwano yongeye kubura. Ni umunsi wa gatatu w'imirwano ikomeye cyane, intare za Sarambwe zihanganyemo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo, FDLR, dore ko igisirikare cya Kongo FARDC iyo rukomeye bakuramo akabo karenge. Kuri ubu rero imirwano ikomeye cyane ihanganishije cyane cyane igisirikare cya Leta y'u Burundi FDNB, icyo intare za Sarambwe akomeye kugenda bahangana nacyo cyane, dore ko aricyo kiri gukoresha imbunda zirasakure cyane, haba ziri kuva hariya i Bujumbura barasa hariya muri Kamanyora no mu yindi misozi miremire. Nibo bahanganye nabo kuko batekereza ko mu gihe M23 yaba yigaruriye umujyi wa Uvira ndetse na biriya bice byose bya Ruberike, aho za Ruvunge ndetse naho za Kaziba, za Katogota, dore ko ibyo bice byinshi bifitwe n'intare za Sarambwe, Uburundi bwaba buhuye n'akaga. N'ahantu na hamwe haba hasigaye igihe Leta y'u Burundi yabihuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko haba ibi bijyanye n'ubuhahiranire, inyungu igisirikare cy'u Burundi cyangwa se abaturage b'u Burundi bakoraga ku butaka bwa Kongo mu gihe mu 23 yabishyizeho imipaka hariya, byaba birangiye. Niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi kiri kurwana umuhenerezo. Mu mashusho naguhaye kuri uyu wa kane habaye ibidasanzwe ahitwa Kaziba, ibintu byabaye bibi cyane Upright, aho imbunda ziremereye arizo zumvikanye cyane kuri uriya musozi wa Kaziba, ndetse hari n'ikigo cy'amashuri cyarashwemo roketi ikomeye cyane hari i Burundi. Abana b'abanyeshuri rwose bangiritse bikomeye cyane. Iri huriro rya ISO 23 amaze no kubyamagana mu masaha make cyane, basabye Leta y'u Burundi guhagarika ibi bitero, dore ko ikigo cy'amashuri cyarashweho abana benshi barenga 20 bacitse amaguru, abarimo bakwira imishwaro. Amashuri yafunze muri iriya misozi miremire, twitegeye muri aya masaha. Urumva Hello? urimo kunyumva mwa? Network zari zibaye ikibazo aho ngaho uri mu misozi, naho umenya network ari ikibazo. Yo nagiraga ngo urimo kunyumva neza. Ubu ngubu ndakumvishe noneho. Ibyo nakubwiraga, ikigo cy'amashuri cyatewe hariya muri Kaziba, aho FDNB yarashemo imbunda iremereye cyane. Abanyeshuri benshi bakomeretse bikomeye. Mu mashusho M23 bamaze gushyira hanze ku mbuga zabo, barerekana abanyeshuri benshi bakomeretse, abacitse amaguru, abasize ubuzima. Abanyeshuri ni benshi bakwimishwaro, abarimo byumvikane ko n'uburezi bwahungabanye cyane muri ya misozi miremire muri Kivu y'Epfo. Upright, twabonye no muri groupement ya Ruvungi iherereye muri teritwari ya Uvira, naho haramukiye imirwano hagati na M23 n'aba basirikari ba Leta ya Kongo. Kugeza aya masaha nibo uri gutera icyumvirizo, aya masaha bimeze bite? muri amasaha satira umugoroba imirwano iracyakomeje dore ko ari urugamba rwaje kuba ruhindura isura, hazamo na antimisile cyangwa se
ama Iron Dome imodoka cyangwa se ibibunda bisa n'ibisasu mu kirere byakoreshejwe hano muri intambara yabaye hano Goma hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije barasaga mu Rwanda. Irambundaro yagaragaye hariya muri Kamanyora isami ibisasu abaturage muri bice bya Bugarama hano muri Rusizi babonaga rwose ubwo bari bwinshi bavuga ko irambundaro bwa mbere bayibonyeho abenshi amasomo bafite ibigo byegereye hari abanyeshuri basohoka bareba bari mu mirimo bareba ariko bakomeza imirimo kuko ku ruhande rw'u Rwanda umutekano wadadiwe uburi hejuru cyane inkike z'u Rwanda ziba zirinzwe. Gusa uyu munsi none habaye urugamba rukomeye cyane n'ibyo bice bya Ruvungi warugarutseho Ruberike Kakota ku munsi w'ejo twayigarukagaho imbunda nyinshi cyane muri iriya misozi ndetse akaba ari n'ibirometero bikeya kugira ngo ukandagire muri Uvira akariyo mpamvu intambara yahinduye isura ibintu bimeze nabi cyane kugeza muri amasaha. Andi makuru atugeraho muri ibi bice akaba avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahiye ko ishaka kwigarura umujyi wa Bukavu. Wabonye ko n'umujyi wa Bukavu umvikanyemo mu nkengero amasasu cyangwa se umvikanyemo imbunda aho wazarendo rwose bagerageje nabo kurasa muri biriya bice. Jado Pride urugamba rwo kuri uyu wa kane umunsi wa gatatu iriya mirwano urabona ko ibintu ntabwo bimeze neza cyane muri biriya bice cyane rwose twayibonye hariya mu majyaruguru ya teritwari ya Kabare aho abarwanyi ba wazarendo ngo bateye santere ya Mudaka ariko M23 baturutse Bukavu nyine bagahangana nabo. Twabonye imbaraga M23 iri gukoresha hariya muri Sud Kivu noneho ziraremereye nazo ziraremereye urugamba ubona ko noneho rwahinduye isura kabisa. Hari n'amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari drone ya FARDC yarize guhungabanya umutekano w'abaturage bariya muri Kamanyora. Harakoreshwa ubwirinzi imbunda isama ibisasu hagakoreshwa rokete BM amadashwani imbunda zose ziremereye zirakoreshwa kugira ngo babashe kuba bacunga umutekano w'abaturage muri biriya kamba rusa naho rwahinduye isura kuko intare za Sarambwe zo zaramanutse kugira ngo zibashe gukuramo Uvira byihuse cyane nyuma y'amakuru yavaga mu butaka. Ewana ndumva noneho ahantu ugeze network ari ikibazo muri urugamba yakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo rwose bashe kuba yamanuka igakuramo Uvira ndetse na bira bice kabasha kubigenzura nubwo ari mu misozi iremereye cyangwa se imisozi miremire cyane. Urugamba rwo muri bira bice ruranyibutsa urugamba rw'amezi abiri urugamba rw'amagasa hano muri teritwari ya Nyiragongo nirwo rugamba rugiye kubera hariya. Ntabwo navuga ngo uyu munsi cyangwa ejo ngo bira bice ira misozi intambara irabirangiye ahubwo urugamba navuga ngo nibwo rutangiye nk'aya masaha yitwa Katogota. Ibintu ni bibi cyane ndetse niyo misozi miremire ireba Uvira. Gusa amakuru ava muri Uvira nuko abaturage nabo baryamiye amajanja biteguye kuba bakwakira ihuriro ASO 23 dore ko amakuru barangije kuyamenya ko M23 yamanutse kandi kigambiriye ari gukuramo Uvira ikabohora abaturage cyane cyane abanyamurenga akomeye kugenda bitwa muri iyo misozi miremire haba Minembwe haba Fizi no muri ibyo bice byose bya Uvira. Urumva ko ishyamba Sergeru namba Upright n'abakunzi ba Connect Media TV Rwamasasu tugenda tugana ku musozo. Abakuru b'ibihugu byombi yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twongeraho na Repubulika y'u Burundi bose ubu ngubu bicaye ku meza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri sinywa ry'amasezerano urabona hari icyo riri buze kubyara nyuma y'iyi mirwano. Na amasezerano uriya n'abadukurikiye banze babyumve na amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika ikaza nk'umuhuza uri hagati ku bw'inyungu z'umunyamerika ariko amasezerano icyagambire arareba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntekereza ko nta hantu na hamwe ahuriye n'ihuriro ASO 23 kuko iyo biza kuba binahuye baba baratumiye bamwe mu bayobozi b'iri huriro. Kuba rero u Rwanda hari ingamba z'ubwirinzi bashyizeho zizava ariko izahe mu 23 zo zizakomeza ku Rwanda kuva na mbere Rwanda rwakomeje guhakana ko rufasha iri huriro rya ASO 23 kandi byaragaragaye ko ariko kuri
nekereza ko rero ku bw'aya masezerano agiye gushyirwaho umukono naho birabuza imirwano kuba yakomeza keretse babujije neva perezida w'u Burundi kuba igisirikare cye cyareka kurasa mu baturage muri Kamanyora naho za Ruvunge na hehe gusa amasezerano nayo reka tuyahanga amaso mu masaha make cyane ari imbere abashyizweho umukono hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika nibwo turaza kumenya ese akurikiyeho iki. Donald Trump wa Amerika nabonye yigamba ko byananiye abandi ubwo rero mu masaha make cyane ari imbere nabyo turaza kugera tubisobanukirwa ingingo ku yindi upright n'abakunzi ba Connect Media TV. Rwamasaso reka tugushimire cyane ku kazi gakomeye uri kugenda dukorera aho ngaho kuri tele. Ndagushimiye cyane ubwo nandi makuru masaha ari imbere turakomeza kugenda tuyagarukaho aho M23 igeze muri aya masaha ibitero bigeze byifashe bite ibyo turakomeza kugenda tubisesengura ingingo kuyinda abakunzi bacu ni batugiye kure ibyo babona ni bike n'ibindi biracyaza mu masaha make cyane ari imbere upright. Ewana antibare ukomeze uyambare ndi kubona ibisasu biri gutaragurika impande zose. Ndagushimiye cyane. Asante sana. Yes, nuko nguko byifashe cyane kuri tele urumva ko imirwano irakomeje muri utwo duce tugiye dutandukanye twakubwiye hariya turimo Kaziba na uduce twaramukiyemo imirwano ikomeye cyane uru rugamba reka dutegereze tureba aho biherera iby'urugamba rwose byo bihindagurika umunsi ku wundi. Gusa urumva ko hariya muri groupement ya Ruvunge rwose yaherereye muri territoire ya Uvira rwose urumva ko naho hari imirwano ikomeye cyane hariya muri Kabare hari muri territoire ya Kabare barwanyi ba Wazarendo bagerageje gutera centre ya Mudaka barwanya ariko ba AFC 23 baturutse Bukavu rwose bahanganye nabo cyane bikomeye cyane ngayo nguko rero dore uko byifashe muri ibyo bice byose bigiye bitandukanye ubwo nibyo nizo za Katogota na za Rubarikara rwose muri na Ruvungi nuko byifashe ni imirwano rwose yahereye ku itariki ya 2 kugeza rero kuri itariki ya 4 nuko nguko bimeze cyane. Ngayo nguko rero reka tubashimire cyane reka dukomeze dutegereze andi makuru mu masaha ari imbere nayo turaza kuba tuyabagezaho 5 kuri 5 mukomeze mugire ibihe byiza.